once again. Upagana Yulitili Ana Susuke Na Uchobo ngibingelela abaxoshwa ngibingelela abakhokheli ngibingelela abayipheza nebandla lonke kaMenzi wezulu nomhlaba amen. Manazaretha amahle uthi umshumayeli inkonzo eyomama uthi ngiyazi ukuthi babuya esifungweni kodwa ke namhlanje sikhuluma ngalezi zinto ezikhona namhlanje la ethempelini. Sizobabaza uthi ubaba sibabazi uNkulunkulu wasezela into enkulu emhlabeni wasipha lenkolo isikuyo. Sizobabaza lokho kancane lezi nami kalilihla tefela ngilalo vele isilihle kodwa yebonga nje nyakazi inhlahla mangcwele usuku esikulo namhlanje kuhle kakhulu. Uyabona nje le okhona khona uNkulunkulu wethu unyazi wezulu. Hayi uhle kudelile namhlanje. Mangcwele shumayo wenkosi ngeke ngasho kulela viki masinikwe inkonzo. Ngathi mshumayeli mama ubuhlungu mangibona amakhosikazi ephuma endlini ngihlezi nawe ngishiye ngaphakathi. Bekhuluma ngenkosikazi eyodwa mshumayeli. Ngingazi ukuthi athi namhlanje uzolandela futhi okuyibuhlungu. Ahamba amakhosikazi kwenze njani mshumayeli? Mama amakhosikazi kanti wathi uzophatha bani? Esizokudla isithemba ngabe sisesifungweni sishubile phela sijulile. Sijulile nangenhliziyo kwangena ifoni mshumayeli. Ufonela uMakhanyile. Manje bambe yakhala uMakhanyile efonini.
inkosi zofakazi ukwasukuma lapha ashumayela ekhuluma ingane yakhe uShumayeli ibisigigwe inyoka ethuthukeni uMakhayeli. Namhlanje uMakhayeli uyakufonela uShumayeli uthi mkhokheli ngishayela ucingo ingane yami ikhoma manje lesibhedlela eBhaka isidla poison. Wahlala phansi uShumayeli wayibuza wathi Shabbat kwenzekeni? Uyawusuka phansi kwenzakalani kanti? Angazi noma bayibhalile incwadi ngoba nami engamisa ukugidi ngathi ake mina makhosikazi kakubonakala ake sibike unyazi. Angazi noma bayibhalile incwadi babeke la kuShumayeli. Hayi kuhlungu uShumayeli kuhlungu. Kodwa ke namhlanje sizokhuluma ngalokhu kuhle sikubo. Olesibili lokuzalwa kuNazaretha. Ngaphuma ke ngaya lapha eloko celile uShumayeli ngalapha eloko ngiyobona abantwana bala ekhaya uShumayeli abantwana abagcwele lapha bala ekhaya bonke abala ekhaya bonke abantwana bala amabhuku abo ka-23 abhalwe ekhaya. Wala ngishema ngifika engasinelo ntonto bangase mangithi ngalajabuka kangaka ngiyangazi basiwase TV usho abantwana balapha eLwenkopo la isithi kube ziboshwe. Wala nabe babazana usuku lethe sibabaza namhlanje esapho uNkulunkulu wethu wathi ukhisimusi ngoba yilo la nathi sojabula khona. Namhlanje sizokhuluma noNkulunkulu wethu asikhuluma nasemsile sigalele kuwe nabantwana bethu asikhuluma lokusuku okuzalwa kuNazaretha. Sayicelela ke bangcwele bathi uNkulunkulu angasenza sishintshe sifanele ukuguqa phambi kwakhe ngoba sisanga komunye umuntu sesa uNkulunkulu. Emaphandleni baphithizela bakhokheli manje bezinto ezinhle bezeya abanye baqhamuka namamapeni abanye baqhamuka lento zonke bantwana. Uthe uShumayeli lamablo abalikhona ngala ayathembisa ukuthi ngaphakathi kwetempeli kunomama. Njengoba nakhona lemapondweni omama besanamana kwenu kodwa ubaba besanani nenkomo lo mntwana okhulu umntwana lemapondweni kwakunjalo uqala kuleliswa ngasibonakalapi ubuhlungu lomuntu ezimbi iqale egoli abanye bathethe ezinhle iqale egoli wona thina ezimbi iqale egoli ake kuphuma amabhasi egoli sigqoka ibhayilethe elilodwa elibovu siye emapondweni yeke maqhamuka ebuhleni abakhokheli basemaphandle banguza utshani bancwana naqila namangasi. Kodwa ngithi namhlanje uzalwa uNazaretha bathe isithi 116 namhlanje 116 sayicelela abangcwele uNkulunkulu ngathi angasigcina hlala lapha ehleli khona sikanyakazi afuna ukweluka kakhulu amakhosikazi maningi inkosi kusebusuyile amen. Lokuyibongela ngizocela nje nami khulile Nkosi yami ngesithabeni sokugcina 242 kodwa ngizohlabela ivesi lesibili. Moya
njengoba ukhokhela shilo. Ngibonga nami ithuba lokuthi ngisukume nami ngibonge. Ngibonge nami ukuthi uNkulunkulu ugcinile kwaze kwafika lesi sikhathi sanamhlanje. Kuba sibeyond ukuzalwa koNazaretha. Sesithi noma sikhuluma komakhelwane bethu babone ngathi into nje esizicreatela yona, esizenzela yona thina. Bathi kubhalwe eBhayibhelini ukuthi uKhisimusi ungale date. Ngithi mina konke esikwenzayo kuseMabhayibhelini, kodwa nje amavesi yiwe engawazi. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu ngathi angasiza nami ukuthi uma ngikhuluma komakhelwane noma kubantu nje engiphila nabo, ngibatshele ngalokhu kuNazaretha, ngibatshele nangey'fungo lezi esihambayo nangalo Khisimusi wethu esinayo, no-Good Friday wethu esinawo ngoba sesibuya kuliphasika thina. Nawu uKhisimusi sikuwo manje. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu ngathi angangipha ukuthi makukhulunywa silalele ngizwe, ngigcine nami amavesi kwazi ukuthi nami ngibatshela abantu bangizwe. MaNazaretha ingcwele ukhokhela ukukhuluma ngendaba enkulu yokuhamba kwamakhosikazi. Siyacela ethempelini ukuthi ningasikhulekisa singomama. Asazi konakelephi, asazi noma khona lapho sicasule khona ingilosi. Sicela uNkulunkulu wasekutheni asikhumbule ukuthi amacala nezono nabo bonke asithethelele, siphile singomama ngoba kuthiwa siyinhliziyo yemizi yethu. Ukhona umama oShumayeli izolo wathi siyinhliziyo emizini yethu. Siyacela ukuthi sibe yinhliziyo emizini yethu, siphathe ukuphila, siphilise iy'ngane zethu, sikhulume ukuphila ngaphakathi kwamakhaya ethu, ngaphakathi komakhelwane bethu esihleli nabo ngalo kuNazaretha. Singathibazi uShembe sesebenza umsebenzi omkhulu kangaka. Tholakala ukuthi thina amaNazaretha kukhona okunye esikuthembile emaceleni ngaphandle kokuNazaretha. uShembe uthe sihlale kuye naye uyohlala kithi. Wathi amanzi esiwathatha emathempeleni, wathi siwasebenzise ngokucophelela, singasebenzisi kabi ngoba ayaphilisa. Ngisho amafutha ayaphilisa, ayabavusa-ke abantu noma sebehambile emhlabeni amafutha namanzi. Cela uNkulunkulu ngathi angasipha ukukholwa nothando olucelwa njalo ukuthi sifuneka sithandane singamaNazaretha. Nami ngiyabonga ukusitholela leli thuba lokuthi nami ngibe naleli lizwi. Ngicela ukubuyisela phansi. Amen. uShembe okukhulu kangaka angenzele khona. Ngicela intethelelo onyazini lwezulu ukuba angeke ngikhulume uKhisimusi wamaNazaretha, kodwa ngizobabaza ubukhulu bakhe ukuze ngilaphe nomunye onenkinga emsebenzini onenkinga lapho enenkinga khona ukuthi azi ukuthi uShembe uyazi futhi uShembe unayo.
Manazaretha bengisebenza emsebenzini kwafika isikhathi sokuba kushintshwe i-management. Makushintshwa i-management abaphathi laba abasha abafikile umphathi ongumuntu wesifazane wavele wangangithanda Manazaretha. Kwababuhlungu kimi ngakhishwa e-ofisini ekade ngisebenza kulo ngaphucwa nanemoto yomsebenzi, ngaphucwa nane-laptop, ngaphucwa nanefoni. Ngaya phansi e-ofisini la okungekho khona lutho. Kwababuhlungu kimi ngahlale ngizibuza ukubashebe kazi ukuphi kimi makwenzeka kanje. Kwafika isikhathi Manazaretha ukuba kuzongena umdedelo womhlangano kaJanuwari. Umamncane wami ongumzala kaMa wangicela wathi asambe siye emhlanganweni yobikela uShembe inkinga yakho. Manazaretha kuyenzeka noma usebenza kodwa ungabi nayo imali. Ngathi umamncane anginayo imali yokuya emhlanganweni. Wathi asambe ngizokuboleka uyongika mase unayo. Usizi lwami belulodwa Manazaretha ngithi Shembe kazi njengoba ngikhishiwe emsebenzini abantu bazi ukuba ngilandela wena. Kazi ukuphi Shembe ngicela ungikhumbule. Manazaretha ngayongenisa umdedele ngempela umhlangano kaJanuwari. Ngabuya ngithe mangibuya Manazaretha ngoba ngangithathe i-leave emsebenzini. Ngithe ngisahlele endlini ukhona ubaba oyi-second in charge kalo mama engithi osiphethe uGeneral Ndobe kangangithandi. Wangifonela lo baba ngoba bekayibokusha ukuthi abantu abafani Manazaretha emsebenzini. Uma uvelelwa inkinga ukhona umuntu ozokubona ukuhlukumezeka kwakho. Wangifonela lo baba wathi ngikufonela le call engikufonela ngayo angifuni ukuthi utshele omunye umuntu. Kukhona into eyenzakalayo la ngaphakathi emsebenzini. Bafuna umuntu ozoya kwenye police station ayophatha khona. Manje ngifonela ukuthi mawubizwa makungenzeka amagama enebizwa ngifake na elapho ngoba ngithi angicheck ngoba usebenza eduzane kwasendlini manje le police station ikude. Ngicela ukuthi Manazaretha ngingadalula ama police station ngamagama ngoba ngiyazi ukuthi njengoba ngila ngaphakathi bakhona o-colleagues bami. Nangempela Manazaretha ngavuma kumphathi loyo ngathi ngakhala mayengifonela ngahluleka ukukhuluma. Ngathi ayi angazi ukuthi ngithini ngoba into bengiyikhulekela lena namhlanje yenzeka. Nangempela Manazaretha kwafika isikhathi sokuba iphele i-leave yami. Ngabuyela emsebenzini. Mangifika emsebenzini ngafica ukuthi lo mama ngendlela ayithuthele ngayo ukuthi igama lami likhona kulamagama abantu abazokhethwa ukuba bayosebenza kule police station. Wathi yena akangeni kule meeting. Ucela ukuthi lo baba njenge-second in charge yakhe kube uye ochuzayo ukuthi ubani ozoba the good candidate ukuthi aye kule police station. Manazaretha yimi loyo enguyo le police station. Ngiphethe Manazaretha minakho konke kwabuya konke Manazaretha kwabuya imoto, kwabuya i-laptop, kwabuya i-office, kwabuya ifoni. Okukhulu kunalokho Manazaretha kwaze kwaba nemali engaphezulu. Ngifuna ukukhuthaza umuntu okhathazekile ngokomsebenzi nangami azi ukuthi uShembe uyalwazi usizi lwami. Ngibonga kumkhulu ozala umama owakuthola noMnazaretha. Cela ukuba uNkulunkulu osephakameni lapha ekhona aze amkhumbule ngasekho emhlabeni. Hlale njalo ingelosi yakhe ivuka ngaphakathi kithi ukuthi sazi ukuthi akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle konyazi wezulu. Ngiyabonga kakhulu Manazaretha, inkosi ibusise sengikuzwile.
Nazaretha sibonga ithuba umshumela sikhalona noma sinovalo uyesabeka ugoqa phambi kwenu kodwa imisebenzi emihle ushemba ngenzele yona phezu kwalela khaya lakwathwala ngomazwane mina ugane kwathwala edumo ngithi kuleli thuba elikhulu kangaka uNkulunkulu asipha lona lokuzalwa koNazaretha maNazaretha nami ngiyazibongela sike sashela umntwana ngonyaka ophelile ngoApril washo umntwana walala esibhedlela washa kakhulu sasingasakwazi nokudla endlini kubuhlungu umntwana oneminyaka ewu6 washiswa ngamanzi uNkulunkulu emuhle wasihlenga wahamba walala esibhedlela ePitoli eSteve kwabonakala umntwana ukuthi akalulami wahamba ubaba wakhe wamcelela esibhedlela eThembisa mayefika esibhedlela eThembisa umntwana walulama maNazaretha ngiguqela ukubonga ushembe ukuthi inkosi yami nami ngangazi ngendlela lesinobuhlungu ngabo ukuthi leli langa lizosifica maNazaretha ingcwele ushembe simethembe sasithi masifika njalo esibhedlela umntwana athi mama siqoqe sithandaza abesehlabelela inkosi yethu uSimakade simhlabelele sithandaza uthe mayephuma la esibhedlela ePitoli eThembisa wathi mama ngiyasaba ukuhamba ngeambulance ngithi mntana mayikho into esizoyenza ngoba kufanele uhambe uyothola ukuphila uthe mayingene ambulance maNazaretha ushembe simkhonzayo uNkulunkulu uthe mayengene ambulance wahlabelela ivesi elodwa wathi usivikele emazinyeni ezitha zethu la ngishaya kakhulu uvalo ngathi inkosi lincwadi oyibhalayo ithini ngoba lo mntwana simcele kuwe odadewabo bahamba bamcela efike ethemba lethu Jehova bathi mama sesikucelela umntwana ngathi hawu ngiyasaba ukuthola umntwana ngoba ngathola umntwana ngo2015 wahamba ngezobuhlungu kakhulu maNazaretha ngase ngisaba ukuphatha umntwana bathi mama sikucelela umntwana ozophila samthola lo mntwana sibonga kuhle sithema simthola mayiselele esibhedlela kanje ngacela ngathi shelolo ngasezulwini ngoba labantwana bonke nginabo sabacela othingweni lamakhosazana maNazaretha yena sibonga kuhle samcela unyazini ufike ethemba lethu wacela ngosisi bakhe kodwa ngase ngibuza ngithi ngiyazilezulu lo mntwana ngoba elele ngesayideni lodwa njalo amaviki amabili mayingahamba lapha emhlabeni kodadewabo ngothini ngoba wabethembisa shembe wathi uzosipha umntwana ozophila ngangicela ngithi shembe hawukela bona ngoba bawolahlekelwa ukholo maNazaretha ushembe muhle umntwana wathi mayingene ambulance wahlabelela ivesi elodwa elithi usivikele emazinyeni ezitha zethu sahlabelela sathandaza kodwa uvalo lalungiphethe kakhulu ngoba oyisendlongweni kakhulu bese ICU sathi masifika esibhedlela kwangathi bebevele sebemlindele babemthatha bemfaka ICU kodwa masisixoxe endlini sephumile esibhedlela uthi mama yazi lesikhathi ngene ambulance lihlabelela ngithi usivikele emazinyeni ezitha zethu uthi ngangifuna ukubona wena ukuthi uyabona nonyazi ukuthi lihamba nathi uthi ngangifuna ukukhombisa mama ukuthi sihamba nathi uthe noma sephuma esibhedlela uthi mama manje ngilanda nobhudi ngemoto uthi mina ngangihamba nonyazi lale ngibambe ngezandla zombili maNazaretha sisentweni epheleleyo ngiyacela kakhulu uNkulunkulu ahlale nathi njengoba kuwukuzalwa koNazaretha ngiyasicelela kakhulu nami emakhosikazini ukuthi bomama emakhaya esiganele kuyingathi besingenza kahle mina ngathi mangiqeda ukushada maNazaretha ngahlala ngangasibhinci isidwaba ngahlala ngicabanga kodwa mangihlezi ngibhinci isidwaba iyoshona nelilanga kuzoba njani kodwa inkosikazi engizala yilokho ishithi mntana msibhinci isidwaba ngathi ngilele maNazaretha ngabona amakhehla amabili elinye liphethe isidwaba senkomo esinye sembuzi bathi mntana miyazi usambela nqunu bathi nalesi sembuzi angeke uzame ngathi ngingasibhinca lesi sembuzi ngathi ngiyavuka maNazaretha kwangathi lamakhehla khona la endlini ngaqala lapho maNazaretha ngafunda ukuhlala ngesidwaba ngiyacela ukuthi ushembe phakathi kwekhaya enganekule la ngenzanga kahle khona njengoba kuzalwa uNazaretha nami ngizalwe sabusha ngahambe kahle makhosikazi ngathi besingenza kahle emakhayeni ngiyazi umshado yashisa ukudumela kunzima kuba umama ngangazi ukuthi kunzima kodwa asithandazeleni ukuthi inkosi senze nathi senze kahle nabantwana sikhulume kahle noba besibaganile ngelinye ilanga uhleke nomuzi ukuthi ukukhalisile ngebezi ingcwele amehlo mina ngimbuzo babeni ngithi manje omuhle usangithanda yini noma usangibona yini athi hayi ngiyakubona maNazaretha uNkulunkulu akasiphi ukuyithoba phakathi kwamakhaya siphithweni osibusise
ngekhetha inkosi enkulu yasePhalamende okhulumayo uMaZulu wakwambatha ogane ey'ntabeni zaseNewcastle eMatateni. Ngilongagana angazi ngisukume nami umama ngikhulume ngithi namhlanje angiphakame nami ngibonge ukukhulu kaShembe empilweni yami ngifika emzini waseMambatheni ngoba namhlanje usuku oluhle kaKhisimusi kukhulunywa Ngiye ngathi mangifika emzini waseMambatheni kwathi ukubamba kancane ebantaneni abangaqhamuka. Kodwa uShembe ube sengikhumbula ngoba kwakunezinto ezazingangizange zize zenziwe zasezenziwa base waseyahlala umntwana lo uqala engabe sengiyamukeliswa. Kwathi mase kufika isikhathi sokuthi kufanele ngiyombeletha kwakuyinyanga yakhe yokuthi ngiyomthola uSamthanda. Ngathi mangifika esibhedlela ngangihamba private kodwa ngangizodedela epublic. Ngathi mangifika epublic base beba nokungidelela kodoctor nonesi bakhona bathi ubuhambi private namhlanje uphelele epublic. Bangangaka ngaze ngaba sesimeni sokuthi umntwana akasanyakaze esiswini. Wathi mengasanyakaza umntwana ngafika ngabo 10 ekseni ngumuntu oyi-emergency kodwa ngaze nganwakwa udoctor owangena ngo7 ntambama. Umntwana esethule ngasadlala. Kunonesi owathi mayengena engifica ngikulesime ngangikuso wathi oyedwa wena ke ukuphila. Kodwa ngathi uma ngabe sengilele kuloya mbheda ngathi uma Shembe ukwazi ukubakhumbula nami ngowakho ngikhumbule namhlanje. Manazaretha wathi mayengena udoctor wayengena ngo7 ngo7:15 wabe sengi-attenda wathi uma yemkhipha umntwana ngoba wayengasakhali waphuma naye angimazi wayaphi naye. Wathi mayephuma naye kushuthi babeya naye ko-ICU ngoba waphuma engakhali ngangitshela ukuthi vele ngoba kuphila mina kushuthi umntwana akekho. Kwashaya 11 ebusuku ngingamazi umntanami ukuthi ukuphi. Kwasekuseni ngingamazi ukuthi ukuphi. Kwathi ngo-11 masethiwa kuyobonwa abantwana kwathiwa thina estate izolo ngo7 ntambama asihambe se-ICU sizobapheka khona abantwana bethu sobabona ngamabhande ezandleni. Ngimncane ngaleso sikhathi nje ngiyintwanyana ngazi lutho nokuthi konje yini ICU. Ngathi mangifike ICU ngakufica likhi pipeline ngekho emzimbeni. Wayengayiphefumuleli wayephefumula wayesizwa i-support machine ukuthi aphile. Uma ngathiwa la le support machine ayingakhishwa wayeyoba umntwana ongaphili. Kodwa ngathi mase ngihleli ngilindile ngoba besingena ama-shift bengena every day ekseni ntambama ngishayise ngo5 ngifana nomuntu osebenzayo mangibona ingane esibhedlela. Umthandazo wodwa ngathi uNkulunkulu wasePhalameni ngangisakhulumiswa ungane ngathi umfundisi uGcwensa umsukumisile ngasahambi e-wheelchair. Owamntwana yini ezomhlula ukuthi umbuyise aphile qala ukuba umama empilweni yami. Manazaretha into engayenze lo nyazi lwezulu nanamhlanje ngisayibabaza ngoba ngathi uma ngabe ngihleli ekseni ngilendula ukuthi ngiyongena e-ICU ngihamba nomamkhulu sibuyela nje wayenokungikhapha kunomamkhulu ke ekhaya ngiwumakoti omncane. Wathi uma ngabe sengiyombona ngo11 ngihamba ngangena ngedwa engavumeleli ukuthi angene e-ICU ngafika bethi angiphuma umntwana uyahluleka. Kwafanele ukuthi ngifonele ubaba uMbatha ngimtshela ukuthi thi umntwana uyahluleka azizama ukuthi simise private. Imali ezayifuneka private ke wayethi ufuna ukuyikhipha but ngase ngithi mina uthemba lami lokushemba likhe esibhedlela.
Wase sefonela umfundisi uKhumalo wayesekhona emhlabeni umfundisi uKhumalo wabe semcela ukuthi ucela mile ngaphakathi enkosini ayobika ukuthi umntwana useyahamba kuthiwa uyahluleka. Manazaretha ngathi uma ngingena ngesikhathi ukuthi siyabuyela ngowani ebantwaneni kwathiwa siyazi into eyenzeke namhlanje. Kwathiwa uthema uphuma aliphela ngehour lo mntwana usuke from 0 waya ku100 akafakile ngisho ioxygen uyayiphilela mina ngimshiye alikhi pipe elalingekho emzimbeni wakhe. Ukhulu bashembe ngaqala ukuthi ngibone ngaleso sikhathi engithi Manazaretha ikhathi ezinzima ziyafika kodwa ithemba lethi lingasuli kushembe. Namhlanje samthanda ngisho iclinic asiyazi khona nje lapha phakathi emakhosazaneni intombi yamende ephaphayo asiyazi iclinic ngezwi likaShembe lethi uzophila umntwana akhiphanga ngisho ishumi kodwa umphefumulo wakhe wangipha wangibuyisela wona wathi uyanginika ngiqhubeke ngibe umama walingane. Inkosi ibusise next week. ngiyabingelela ihamenti kaNkulunkulu, ngibingelela ubaba wethu ubaba uMshumayeli wethempeli, ngibingelela abagcotshwa, ngibingelela umkhokheli wethempeli amakhosazana intaba yepheza Manazaretha, obaba inhlaswithi, omama ngegama likaNkulunkulu wethu ngiyazilizulu, amen. Bantwana bakaNkulunkulu, lo khulumayo uSikholiwe okwandlanga amandla Manazaretha okanye kwashabalala Manazaretha, amen. Bantwana bakaNkulunkulu, nami ngithi angisukume ngibhale igama lami kwingilozi ya 116 lesibuyo, ngibhale igama lami kuNkulunkulu, ngibonge Manazaretha kuShembe izinto ezinkulu Manazaretha angenzele zona Manazaretha.
ngabhala elami iBhayibheli maNazaretha ngoShembe. Bantwana bakaNkulunkulu, ngizobeka nje indaba emfishane ngoba sibaneni. maNazaretha ngikhumbula uma ngifuna umsebenzi kwakuthiwa ephepheni kwasafunda oCitizen amaphepha lamakhulu. Kwabhalwe ukuthi la kufuneka maNazaretha umuntu ono grade 12. Nganganaye maNazaretha no grade 12. Kepha-ke ngabe maNazaretha senyafona. Amafoni yamaNazaretha ngasikhathi lesa ayingakabikho kakhulu ezindlini. Izindlu zazimbalwa ezazinawo. Manje thina sasingenayo maNazaretha. Sasebenzisa ifoni yakwaGogelani, ngiyathemba abaningi bayamazi. maNazaretha ngabe senya-aplya-ke nami ngangakwazi-ke futhi nokubhala ngoba babebhale bathi send i-CV maNazaretha. Ngangayazi ukuthi i-CV into enjani. Kepha-ke maNazaretha ngabe sengiyabuza ubabishabalala ngoba yena wayethe ukuncwada engafani nami. Wathi hayi i-CV lento eyibhalayo uchaze isimo sakho. Ngabe sengiyabhala maNazaretha nami ngathumezela le CV, ngathumezela nje futhi ibhalwe ngayo i-ball pen ngoba kwakuthiwe iyaprintwa. Ngathi imali yokuyiprinta angeke ngibe nayo. maNazaretha emuhle uShembe. maNazaretha uGogelani ngiyakhumbula ukuthi waye emhlanganweni kaJulayi ngoba mina ngafike ngafaka umhlangano ngase ngiyabuya ngabashiya-ke khona. maNazaretha ifoni yalinda inyanga yonke. Ugogo wathi mayebuya umhlangano ngelanga nje leli uGogelani biya ngalo yangena ifoni. Kusho ukuthi nje konke lokhu indlu ivaliwe ikhiwe kwaGogelani ifoni belokhu ingifuna ngiyabona ingangitholi. maNazaretha ngibabaza ubukhulu buka 116 years ukuzalwa kuNazaretha bantwana bakaNkulunkulu. Ngibabaza ubukhulu bukaShembe lo esingayi umqambi wesabatha maNazaretha. Bantwana bakaNkulunkulu wangibiza lo ntombazana kwakuyibhunu lo mama uTarina ola eDenver. Uthi woza ku-interview. Ngithi mina konje mawuya ku-interview kuyakwenzakalini. Useyasho bangichazela ke maNazaretha. Ngake ngasebenza ke maNazaretha enkampanini eplastic. Bantwana bakaNkulunkulu ngempela sithatha umthandazo kwa9 kwakuthiwe ngifike lapha ya-interview yami ngo-11. Uthi goga sigoqe singene isiguqweni isithandazi. Siyathandaza maNazaretha. Sicela simema lo Shembe maNazaretha esingaye maNazaretha namhlanje. Bantwana bakaNkulunkulu ngempela-ke ayingene ngithi gogo uzogibela isitimela ngoba iDenver angiyazi. Nangempela ngigibela isitimela maNazaretha. Mangifike esitimeleni ngizumeke maNazaretha ngithothotho. maNazaretha idlule nami isitimela idlule nami George Go. Mangithi ngiyaphaphama uyangivusa oseceleni kwami uthi awu isitimela sesidlulile. Uthi uyakuphi ngiyeDenver. Uthi uzothola esibuyele emuva. Yazi bethe ngifike ngo-11 isikhathi sithini lapho. Uthi hayi seyaku-12 manje. Thawa ngeke basangithatha. maNazaretha kodwa ngithi ngoShembe awuthi ngihambe ngiyozama. Ngibize lo Shembe maNazaretha. Uma ngehla eDenver ngithole umama laba bamalayitrati banginika ifoni isengiyafona maNazaretha. Bantwana bakaNkulunkulu emuhle uShembe athi untombazane womlungu hayi woza sisakulindile. maNazaretha mangifika sebeqedile ukubhala kusho nje kwakuyi-interview enkulu. Babenza lento ekuthiwa baya-restructure ecompany. maNazaretha nangempela-ke ngingene hayi sekubhalwe sekuphelile sengingedwa-ke manje ngizobhala ngedwa manje. Lo mama afika nginikele phepha ngifunde kula maphepha. Iphepha lithi banginika i-1 hour ukuthi ngibhale. maNazaretha akusho ukuthi nje kulento ekubhalwa la hayi maNazaretha mina ukhe ngikwaziyo. Hayi nithi hayi abuye untombazane abuye athi kimi athi you done. Ngithi ngishaya isizwe maNazaretha hayi nginikini ikhanda. Aphuma athi sokunika esinye isikhathi. maNazaretha ahamba isikhathi eside lo mlungu. Ngivele ngiguqe khona lapha ebhodroom kuhle kule ndawo enguyo. maNazaretha ngiguqe lapho ngithi Shembe ngibambele phepha. Nithi babuyaza ngifundana. Baba lento la mina angiyazi. Engiyaziyo la ile khuluma ngalo msebenzi lento zokuhlanganisa mina ngaziyo ukuthi baba le phepha leli
sengiyaleka manje ngoba bengitshela ukuthi mhlawumbe ngizofika nami makubhalwa abangithi kuzobhalwa ngicela omunye ukuthi angikopise maNazaretha ngendlela okwakungakhona kimi ngabizwa maNazaretha unyazi ngoba umuntu oyedwa lesingayo bantwana bakaNkuluNkulu wangena lo mama wabuya ngathi no angamnikeza iphepha wangiyeka lo mama eMaNazaretha wahamba waba isikhathi eside angayihlalela nje nami la ngifakele nedula ku-interview ngathi awushembe ushileti plan engamabomu ngoba naba ngiyababona laba abaningi bahlelile basebeqoqene emengisela maNazaretha ushembe emuhle wangena umlungu laba bafaka legqoke ingane wanesesikhulu umlungu wathi maNazaretha ngaphambi kwalokho wangena umama waziluthi tiye manje ngajabulela ukuthi wavile maNazaretha ngangilambile ngathi ngoba ngiphithile namakhekhe akusana ndaba nobe engasangithathanga kanti maNazaretha ushembe uhlelile kulento ngaphuza letiye lami namabhiskiti ami maNazaretha ngabe sengiyayihlalela nje hayi ngathi nje akusana ndaba ngisuthi babethi ngabe ngizophuma ngapha maNazaretha ushembe muhle kodwa maNazaretha into eyenzeka ngabe wathi umlungu Angel Shabalala siyathatha kule kampani uzoba usuperintendent maNazaretha ngabaphathe enkampanini ngingafundanga bakhala bamhlophe bathi usiphatha kanjani engafundanga ngizophatha maNazaretha ngoba siphathwa thina maNazaretha inkosi isenikuzwile ami Bacela uMphomloyi oseSoweto aphumele ngaphandle maNazaretha ngibonge futhi uShembe ngizoba mfishane maNazaretha uShembe maNazaretha ophinda futhi wangipha indlu maNazaretha eBond wafika kimi wathi nabo Shembe sizokupha indlu wayichaza le ndlu ukuthi ubanjani maNazaretha wathi khona futhi esiyokwenza thina sobe sivala le Bond maNazaretha uShembe usebenza ngenhliziyo maNazaretha uShembe usebenza ngenhlonipho nokuyithoba maNazaretha asithobeni maNazaretha sihloniphe abagcotshwa bethu maNazaretha sihloniphane sodwa uShembe uzosipha inhlanhla maNazaretha ngadle kulendlu ngishadile kodwa kulendlu yeBond ngiyacabanga abaningi banezindlu zamabhondi la mina ngasayina ngedwa maNazaretha kwathiwa istende lesibasikhohliwe but istende besingasazi lestende lesi asazi sisikhohlwe kanjani sikhulu maNazaretha lestende yakhiwa maNazaretha indlu lapho ngabhadala afika amadoda athi hayi thina le ndlu lesiyayithengile sithenge auction ngathi ayibuka kanjani ngibhadala manje ngiyafika ebank yathi bank hayi indlu up to date maNazaretha ngene kule ndlu ngo2002 uShembe maNazaretha akayikhuluma into engeyona utheke imidendlu thina boShembe sizokupha yona wathi thina boShembe le ndlu sizoyicima iBond maNazaretha ngo2007 kwaba nje nesiphithiphithi bangithatha amadoda nomyeni wami basisi babishabalala basise court maNazaretha indlu safike sayiwina njengokusho kwaShembe ukuthi uShembe uzosiphila maNazaretha uma sihleli uShembe sinothando sifunde ukuthethelelana maNazaretha ungathi umuntu mina ngimkhulumisa kanjani mina ngimphiwanga kanjani ngoba lo muntu okaShembe umsebenzi kaShembe maNazaretha uShembe akasiphi ukuthobe ngicela inkosi ibuseni kuzwile indlu maNazaretha ngayithola ami
isiZulu. Mana zengcwele lokhumayo uMamnakedi. Bangcwele nginovalo ngoba kuphathele umbhoko kukabili. Mhlawumbe ukukhishwa noma kukhishwe lesalukazi uyisona esazalwa ngo-1922 sase siyangithuma ukuthi ngize ngizosimela kule nkonzo yobuNazaretha. Bangcwele kubatshazwa usuku olukhulu lokuzalwa kobuNazaretha 116 years. Uma ngithi ngiyabala Manazaretha ngibona lesalukazi sanga-1922 umsima uJamuthi wamkhonokule wangikhomba le nkonzo ngingayazi. Bangcwele ngangihlezi ngidlule empelebele nje wabehamba laba bantu behamba niyababona behamba bayalima ehlabeni waphethe imithwalo. Kodwa angizange ngize ngiyibone le mana efihliwe eyingubo emhlophe yabuNazaretha Bangcwele. Kwenzeka ngathi ngilele kusho ukuthi ugogo mayesehambile mayifika ngale ngoba ugogo ngompedi wenza umhlolo ena 14 15 wayali kulongu wabuya ngowanyalwa isalili jiji ma ehambile ukwaka Msima uJamuthi mayefika ngale kuthiwa kuye Msima uJamuthi kwenze konke okuhle uhambe kahle emhlabeni wathi ushembe kuye le ndawo engikuyo ayingenwa kanje hawe ingena kanjani ingena ngengubo emhlophe usukwenzile konke okuhle wakholwa izinto zonke emhlabeni kodwa kuthiwa le ngubo mawungazange ube nenhlalo ukuthi uyigqoke usahamba la emhlabeni mawufika ngale ushembe yakujikisa athi kuyela emhlabeni uyofuna oyedwa emndenini okuyena ozoba nenhliziyo evumayo ukuthi azokugqokela le ngubo. Bangcwele ngangidlula kanje empelebeleni ngingayibonile ngubo kodwa kwathi mzukwane efika ke ugogo Msima uJamuthi uthi ngwanaka wabona mathunya ubona uthunya kana tshontso utshwanele bathu ba mara ngcwele yilapho engabona khona izingubo ezimhlophe zikhanyisa njengoba ukukhanyisa ugesi endlini Bangcwele kusukela lapho Bangcwele ngangina kulubalubele nganginomoya othile ukuthi laba bantu abanengubo ezimhlophe abaxhophayo ngingabatholaphi kanti ngihleze ngibadlula kodwa ngoba kwangakabikho wakithi okumele azofuna ukukhonzelwa manje bengaziboni lezi ngubo ngidlula umbelebele ithempeli elikhulu kakhulu Bangcwele. Kwathi ngibuya emsebenzini ngelilanga ngoba le ndawo engikhombise yona ugogo ngiyayazi awuhlezi ngidlula ngibuya emsebenzini ngidlule ngestimela eDarsrop lapha ngiyokihle ethemba lihle ngibuye ngeenyawo ngizodlula kule ndawo ngicinga Bangcwele le mana efihliwe eyingubo emhlophe ngoba ngakaze ngiyibone namhlanje Bangcwele sise insukwini ezimnandi zokuzalwa ubuNazaretha ukufika kwale ndaba enkulu Bangcwele abanye bethu ngabe asisekho emhlabeni kuba ubuNazaretha abuzange bazengicela kuze kube khona manje Bangcwele kwathi ngihleli nje ekhaya kwavela umama ofaka isikholo namadavathi mbengakazazi lezi zinto lezi noba ufaka ibhishu ngamuzwa ugogo ethi kimi tsamaya ubutse batho ba hore lorileng mana Bangcwele ngasukuma bahlele abantu kodwa basabe abanesithunzi banengloves enzima kakhulu ngapotela ngale kumama ngasho ngisabona mama ninjani mama ke lorile kukwaka ari ena hore uthi yawa ufele tshwatshwa le batho ba umpotsa batho abanata batari kubo robotso batho ba krahela kae ari mbe wazi wane nhlanhla ugogo ufuna ube yiNazaretha angazi uNazaretha letha kodwa washo nje kodwa sesibuyela manje ethempeleni ngizothi mangibuya ntaba mangize ngizokuchasizela ngoba ikona ke la ngithola khona amanaza empelebeleni Bangcwele sibuya ku14 uthi umkhulu umama umshuma singaphumi ngo14 bakithi sibuhlunga lamakhosikazi ahambileyo
thema khosikazi amanye bekungaba njani ke ngoba umama uke wakhala ngokuthi bakithi kuthiwa mina angingcwabi uthi bayamvimba abazali emhlanganweni beingane zabo ezigcwele kuleli thempeli ukuthi makwenze kule okwenzakalayo okuthiwa manqawe nokubonakala uhambele abantu manje angazi ukuthi ebangcwele bekungenzeka kanjani ukuthi kulokho ukasisijabu bakithi bengabanjani lo hlelo lwamabhasi omama abaphetheyo kuleli hlelo ke basihlelele ukuphuma noma libe linye nje bakithi umama ngalokho evinge emhlanganweni ngesimanga sethu uManazaretha ayigcwele Manazaretha ayigcwele ngikhuleke intombazana yasezweni kodwa ngingeyona intombazana etholakala noma kuphi ngaba nenhlanhla inhlanhla kodwa eyame yaphenduka enye into engathi ngibiza ngiyithini ngoba yayingenayo ushembe phakathi yayishoda ngoshembe ngiphume esikoleni ngiyalotshola ukuba mina ngibanjiya ngihlala endlini eBhondo uma baphuma endlini eBhondo kusathi ama subsidy mana lengcwele kwathi ungafika lo baba washisa impepho kuleli khaya wathi ubikela abantwana bakubeka abantwana wathi sibongo leso sakamthembu ukusukela lapho mabangcwele nganuka ngingagezile nganuka ngigezile inhlanhla yaphenduka into engayazi naye waphenduka esisikole engasazi umuntu engihlangana esikolweni sibancane waphenduka into engayazi eyiphoyisa akukuhlumeza ke bafethu engakwazi ekugcineni yazi bangcwele mawugane omncane futhi umuntu ungazi okunye ngale kwakhe wazi yena ma ezothi hamba yanginukela ngisakufuni ukudala ngitshela wenza ihlakaza wenza amacala waboshwa gcigwa gcina isigebengu waboshwa ngahlala endlini eBhondo ngihlele ngoshembe ngoba sengithole lo shembe lo ngahlala endlini kaShembe ngiyakhumbula bangcwele ibank iForskars ingibiza ngelinye ilanga bathi angilande i-statement of accounting ngoba phela indlu yeBhondo idonse emholweni umuntu seWestville uyabhantita mina ngihlele endlini kodwa indlu bangcwele uNkulunkulu kaShembe unyanga yesizulu leso sikhathi yayibhadalela indlu ngoba wonke ama-payment ayithi nje akunama areas kanti uShembe bangcwele wayibambele mina le ndlu le wabuya ebuya waba wes hlane gebe ngoba abanjani usela wena ngithanga ukufuna ngizophuma ngiyini ngoba phela umuntu ngilobonile mina ngathi ngishadile ngiyophuma ngebhokisi kulo musi lo ngabekezela abangcwele oyingijimisa ngesibhamu ngibaleke ngigcwale yonke le ndawo emizini yabantu okugcina wagcina isibhamu esesibekile enyameni kimi kwaba njalo kwaphuthuma kwangaphuthunyisa ngayisa eNtabeni Hospital kuleso sigameko leso udadewethu owayekhona eduzane ngaleso sikhathi wathatha uMnazaretha wami ngangiphenduka ngakho kodwa ngingena emanzini ngoJuly 1994 waya ethempeleni kumfundisi uMagwaza ngoba kwase kuribhidi ukuthi hayibo kunomntana wenu la impela benosanda ukuphenduka lo muntu abehlala naye umdubulile kuthiwa umfundisi uMagwaza walayela udadewethu ukuthi ngicela uze uMnazaretha wakhe lo Mnazaretha ayina wona mangidutshulwa kuthiwa ngawa igazi laphuma igazi la uMnazaretha yanaphazela udadewethu mayifika warenza uMnazaretha igazi linjalo hamba nalo kuthiwa mayifika wathi umfundisi uMagwaza makhosana ngizocela nithatha ingubo yokuthandazela nithandazela udadewabo akagqoke lo Mnazaretha wakhe mina ngilele ICU ngifile bangcwele kulolu hambo engihamba kulo manje ngibheke entabeni bengakaze ngigibele eKhenani endala kuseyinhlangakazi mangihamba kule ndlela enele mina ngedwa ngibheka entabeni ngayibona inhlangakazi lesasikhala lesiya ikhuphuka le ntaba ngiyibona uma ngithi mehlo suka njengalapha ngibona ugogo yena lo ngithumele la ekhaya ukuthi
eNazaretha ngibona ugogo evela manje isimanga ugogo uvunule lemvunulo le ekhaya lamakhosikazi yomgidi uza ugogo ungathi umuntu ophuma emgidini oshaya amagqalaba ngijima ugogo kufuna umhlaba yena lo otheki mntanami ngicela mawufuna lokho lokuhlupheka kuphele ukufana nalabantu laba esho ingubo emhlophe esithi ngigqoka ingubo emhlophe uma ngimbona ugogo ngiyagijima ngomuntu omhlangabeza ngifuna ukuyombamba mangifuna ukuyombamba waseshiya isikhala ugogo ngambona phela ugogo umsimo nje umuntu ozala umalo wathi mntanami uthi ngizokutshela ukuthi awuzukufa yilapho engaphaphama khona eICU namhlanje lokhu nokuba ngiyaphila bangcwele yileso salukazi esangivusa sazongitshela ukuthi mntanami kuthiwa isithunywa sizongitshela angizukufa njengoba ngiphila ngalelizwi ngiphila ngalobo buhle kuningi kakhulu kuningi bangcwele isikhathi asisekho mina eyami indaba ngingaxoxa kushona ilanga amen siyabonga omabethu abasha